I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu desktop tutoriala. Danas ću vam pokazati kako možete skinuti BlueStacks. Evo. Prije to trebalo se platiti, sad više ne. Kliknite download BlueStacks, ok. Što je ovo? Ovo možemo da biram po jezik. Ovo nisam bio video. Dobro, ne može srpski. Bez veze. Kad instalirate, nešto ćete malo sačekati. Nešto ćete sačekati pa će vam se stvoriti, sad da vidim nešto. Evo, kad sam već izbrisao, ajde i sad da, u stvari ne, samo da vidim nešto na control panel, klik, pardon, samo da vidim to. BlueStacks, evo. Evo, ne instaliram da sad mogu vam pokažem. Ajde. Yes. Nemaš, eto vidite. Samo da ga prebacim nekako na desktop, nemaš. Dobro. Onda da se to instalira. Okej. Ajde više, meni se tako dugo učitavalo, dobro, vjerovatno će i vama. Ajde, više. Okej, sad evo ga. Sad kliknite ovdje, ja pošto već imam, ja mogu to da isključim, samo da mi se pojavi, evo, sad. Evo, cancel, yes. Eto, trebate tako, ali vi nemojte klikćete cancel, to će samo da vam se instalira. To bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela, ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo sljedeće.